If you're one of the guys that scroll past the goeie nuus page and you view less than 30 seconds, today would be a mistake. Weet party ouens scroll net so by hom verby en dan gaan hy verby. Dis nie omdat ek bedien nie, maar die woord het die potensiaal om ons lewe te verander. So, if you would page with me to the Acts of the Apostles, Handelinge. We've been ministering from the book of Acts, looking at principles, looking at spiritual truths, looking at relationships, looking at calling. The one thing that stands out is that God is not done with the modern day church. Daar's 'n continuation wat moet wees uit Handelinge kerk uit. They were the model. They were the ones that set the tone. Jesus was not there in person, but they walked with him, they experienced his presence, they experienced his power, en hulle het dit wat hy begin het hulle net aangegaan mee. Die lewe is vol keuses. Ek het 'n eenvoudige woord. Ek het eenvoudig net uitgekom by hierdie: what was beforehand? What were they experiencing? And what did they have to do? Waar gaan my nota? Toe maar ek weet wat staan. Ek weet presies wat staan op hom. In 1955, on the island Ibiza, with a population of around 6,000 people, a young man fell in love with two women. Moeilikheid. Ibiza is reg wes van die Filippyne, noord oos van Australiese kus. Maar dis hierdie Asia-Pacific Islands, Ibiza. 6,000 mense bly daar. Een van die rykste families op die eiland het hierdie seun wat op 2 meisies verlief raak. Tussen 1955 en 1965, 55 tot 65, 10 jaar, nie een selfmoord nie. 6,000 populasie, 10 years, not one suicide. In November 1966, this son of the richest family on the Isle of Ibiza has this relationship with 2 girls, both fall pregnant. Both have sons within a month from each other. And this young man has to decide wat die ene. Kan ek nou vir die mans hier net goeie raad gee? As jy of vir die seun, waar is dit nie? Ek net met die seuns praat hierso. Waar is die ongetroudes Eastman van Justin, it's only you. If you not if you're ever in that predicament. If you have to choose between 3 girls, look at the mom. Not how she cooks. Look at the mom. Yeah, so en die lewe is vol keuses. Gaan hy moes kies, gaan hy saam met die Easter Bunny of gaan hy saam met Miss Healthy? He faces this dilemma, and you will not believe what he chooses. He chose to hang himself because he could not decide between the 2 young women and the 2 young boys. He hangs himself. At his funeral, the 2 girls found out about each other, and they lay crying on his coffin. What he did communicated a message to the whole of that island of Ibiza with its 6,000 population. And between 1955 and 1965, with not one suicide, all of a sudden, over a 12-year period, there is 25 suicides on that same island.
The death of that young man, the action that he took, the decisions that he could not deal with, took him to a place where he did something irresponsible. And it communicates something to the whole of the island, that if you are facing things that you do not know what's the way out, this is the easy way out. Take your own life. 12 jaar, 25 selfmoorde, waar daar vir 10 jaar nie een was nie. Moeilike omstandighede is 'n non-negotiable in hierdie wêreld. Darwin, Freud has this deterministic worldview. Ons noem dit deterministic world. Dit beteken, wat met jou gebeur, kan jy niks aan doen nie, en jy is nou maar net 'n produk van dit wat met jou gebeur. In God se koninkryk werk dit nie so nie. In die koninkryk van God, sê Jesus, in this world you will have many troubles, but be of good cheer, I have overcome this world. En ouens, as ek na die Handelinge kerk kyk, dan sien ek dat Jesus wat die antwoord was, Colleen, was die antwoord vir hulle elke dag lewe. Hulle het hierdie mundane bestaan gehad, onder die wet, die Jode. Die Gentiles het in Diana se tempel aanbid. Maar hulle het hierdie nuttelose lewe gelewe, waar hulle soos Petrus en al die ander disippels net deur die same old gegaan het. As jy vandag hier sit en dit voel of jou lewe same old is, ek strompel net so van maandag na die volgende maandag. Dis net die ouens wat op pensioen is, wat nie so voel nie, want hulle weet nie wat 'n dag is maandag nie. Die lewe kan so boring wees. Die lewe kan so demanding wees. Maar die lewe kan ook so exciting wees. En ek het agtergekom en ek wil jou vra of jy dit besef, dat die keuses wat jy maak is bepaal wat die uitkoms van jou lewe is. As jy vandag sonder om deur my beïnvloed te word, wil jy net vir 'n oomblik na jou eie lewe kyk, en hier is 'n eenvoudige vraag. Is jy happy met wat jy vandag het? Eenvoudige regheid vraag. As jy na jou lewe kyk in 'n oomblik, is jy gelukkig met waar jy is? Dis 'n ontsettende voorreg om te kan kyk na waar ek is, en dan, want dis nie die voorreg, en dan te sê, ek is happy of nie happy nie, en as jy dan happy is, just do what you've been doing for the past 20 years. As jy nie gelukkig is nie, het jy daai goddelike voorreg en keuse om te sê, I'm gonna change things. So ek gaan net vir jou so 'n oomblik borduur rondom die opportunities, die realities en die actions van die Handelinge kerk. En dis net sulke eenvoudige, mooi realiteite wat ek en jy na kan kyk en vir onsself kan sê, I'm happy with what I have, of things gotta change. En is dit nie amazing dat God ons help, wanneer ons in daai oomblik van keuse maak is nie, Gerrit, dat Heilige Gees vir ons help en sê, this is it. Ek lag altyd oor daai Ou Testament skrif waar God vir die volk sê, I put today before you the choice of death and life. And not as if, God realizes they are too dumb to make the right decision. He helps them and He says to them, therefore, choose life. Hemel, kan ons as gelowiges net sê, Here, help my in my besluitneming. This past week, I just sent someone a voice note who was in a time of decision making. And I said this, and after I sent it, I listened to it a second time and a third time. Eventually, I just cried and I said, Lord, we're in this vulnerable place where we don't always know what to do. Ek is seker hier sit ouens vanmôre wat besluite geneem het in jou lewe. En na 5 of 10 of 20 jaar, it's irreversible. And saying to yourself, I should have done ABC, doesn't change anything. But my attitude in this thing determines the outcome. En ons is dank die Here altyd by 'n plek waar genade genoeg is om selfs vir my mess-ups te compensate. Wil iemand net sê prys die Here. God's grace is big enough to help me with my biggest mess-up.
So as jy nou kan kies vanmôre, which will it be? Ek moet vir jou sê, dis 'n lintbeertjie hierdie. Kan ek vir jou sê, elke een van hierdie het consequences. Whichever one you choose, there will be a result. Ek gaan nou niks van enige iemand se dieet sê nie. As jy na my kyk, wat dink jy watter een sal ek kies? Every time. Elke keer, ek sal elke keer die weertjie kies. Moment on the lips, lifetime on the hips. Party keuses is nie so eenvoudig nie. Stem jy saam met my? Wie het al die easy way uitgevat en dan dink jy by jouself, oh, that was a mistake. Of dan doen ons wat ons dink dis reg, dis die beter option. En dan later ook dan sit hoekom? Dis omdat ek en jy nie beheer het oor situasies en mense nie. Nou doen ons wat ons dink reg is en goed is. And then we still might end up disappointed. Daai jong man op die BA kon dalk die girl gekies het met die mooi ma, maar sy het dalk baie slegte kos gekook. Can you imagine? Okay, ek gaan nie. Let's get into the word. Let's talk about some of the opportunities. Jesus died, the Spirit was poured out, there was an eruption, the good news spread all over Jerusalem. Thousands came to know Jesus, not just by hearing about Him, they experienced His power, His glory. They saw people speak in different tongues, they saw miracles happen. And everything that Jesus demonstrated, all of a sudden is just accelerate. Dis net vinniger, meer. Number one, they had the opportunity to preach to large audiences. In Acts 3, Peter preaches to 3,000 people and everyone gets saved. What an opportunity! Hoekom? It was part of the season they were in. In Acts 3, one of the first physical healing miracles takes place. Hulle bid vir 'n verlamde man. Petrus en Johannes op pad tempel toe. Hulle loop verby die ou. Hy sit daar en bedel. Hy sê, "Almose." Petrus stop die parade. Hy sê, "Silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, in die naam van Jesus staan op en loop." An opportunity to see the miraculous power of God. In Handelinge 8 lees ons dat die kerk word gepersecute. En in plaas daarvan dat hulle in paniek gaan en depressie vat en Prozacs en Mypredols en Lenadols en watsedols en in plaas daarvan dat hulle in sak en as verval, Salome, bring hy bietjie pressure op hulle, sit hulle in 'n plek waar hulle vir mekaar sê, okay ouens, ons kan nie meer, ons 3000 kan nie saam by mekaar kom nie, let's scatter. En die evangelie, omdat hulle onder pressure is, sometimes, a nice environment is the worst conditions under which the gospel will spread. It's in bad environments where the gospel spreads. I heard once a Chinese preacher, after he came to America as an itinerary preacher, the host pastor said to him, "We would like to pray for you and the church in China." So this pastor took the microphone and said, "No, my church in China and myself, we would like to pray for the church in America. The church in China is doing well, while being persecuted, while being prosecuted." He made this incredible statement. He said, "The church in America has become lukewarm because it's easy to serve and follow Jesus." Persecution accelerates the spread of the gospel. Hulle het die opportunity om cross-cultural die evangelie te versprei. Want hierdie klomp Jode in Jerusalem ontmoet Jesus, hulle stap 'n pad saam met hom, en skielik is hulle in 'n plek waar binne in Jerusalem vreemdelinge almal tot bekering kom, en almal gaan terug huis toe, en daar is 'n behoefte.
En oor kultuurgrense heen gaan die evangelie net. Jy kan meer daarvan lees in Handelinge 10, Handelinge 13, Handelinge 14. Die paaie wat die Romeine gebou het, onder andere die infrastruktuur wat hulle geskep het, word die highways waardeur die gospel gaan. Is dit nie amazing nie? Ja. Paulus, die feit dat hy 'n Romein is, gee vir hom access tot keisers en konings. Wat 'n opportunity. Wie van julle het al na van die politici op social media gekyk? En dan sê jy vir jouself, ek wil net 5 minute saam met hierdie rakker hê. I just want to preach Jesus to him. Kan ek net 'n oomblik straightforward wees? I've seen politicians in this pre-election campaigns go to church. And then everybody's really happy because he's in church. And then they pray for him. Lord, help him. Ek weet nie of ek dit sou bid nie. Vir party ouens sal ek net 'n bottel olie vat en sê, kom uit hom uit jou Satan. You see, some people need to be discipled, others need to be delivered. You need to discern which is which. Wat kyk julle my nou so? Don't you know that life is this simple journey? You need to figure out, who can I pray for, who needs a hug, and who needs to be slapped. Gooi julle te vinnig hande geklap. Moet ek dit in Afrikaans herhaal as julle dit gemis het, julle woordjies? Die lewe is 'n journey. Jy moet uitfigure hoe moet jy met mense deel. Party het 'n hug nodig, ander moet jy bid en ander moet jy klap. Net as jy dit nou 'n bietjie gemis het. Jy moet nie na daai kerk toe gaan nie. That pastor advocates violence. You know, Smith Wigglesworth, he slaps a woman, the cancer falls out, and the host preacher says, Pastor, why did you hit the woman? He says, I hit the devil and she was in the way. Church planting in various cities. Handelinge 14, die evangelie versprei en skielik in die stede rondom Jerusalem is dit nodig dat daar kerke geplant moet word. Why? Because there was an opportunity. There were people, they had a need, and Jesus was the answer. And everybody that got saved in Jerusalem realized Jesus is the answer. And we need to plant churches. So, kerke word geplant. Hulle is in 'n plek waar hulle op 'n intellektuele en 'n godsdienstige level met die slimstes van die slimstes in die nasie kan connect. In die Areopagus staan, wie staan daar? Help my. Paulus staan daar. Hy sê, julle wat die God sonder 'n naam aanbid, kan ek julle vertel. They literally worshipped a God with no name. The plaque on his statue was the God with no name. And in that arena full of intellectuals, a man full of the Holy Spirit stands up and says, let me tell you about the God, the creator of heaven and earth. Opportunity, opportunity, opportunity. Die tronk word 'n plek van evangelisasie. Sit hande, voete in die blokke, keuse, gaan ek bid, gaan ek depressed raak. En in die tronk sing hulle Paulus en Silas, Paulus en sy vrou Silas, né? Nee, dit was nie. I'm just checking. Ek het veel aandag gegee, dit was nie sy vrou Silas nie. Paulus and Silas, the word says, at about midnight, when they started to pray, then suddenly an angel of the Lord appeared unto them, and the shackles fell from their hands and their feet. And the guard said, let me kill myself, because the prisoners have hulle stop hier wag. Onthou julle die boodskap? And him, the Bible says, and he and his whole household and the whole Roman guard got saved. Jy sien partykeer kyk na jou werksplek en jy voel, Here, kan ek nie net uit hierdie tronk uitbreek nie. God has put you there so that they might be saved. Die vraag is, wat gaan jy doen in daai werkplek? They had some difficulties. Difficulties always
puts a demand on you to choose, how will I respond in this? Julle het die animasie prentjie al gesien van die ou wat, die twee manne wat in die tronk sit, hulle het al twee 'n bord voor hulle, met 'n canvas op, en hulle verf. Al twee teken min of meer dieselfde prentjie, want al twee kan na buite sien. Een teken die maan en sterre wat hy kan sien, maar hy teken die tronktralies ook in die venster in. Die ander een teken presies dieselfde skets, maar sonder die tronktralies. Hoe jy reageer in krisisse. As jy onderskeid tussen mense wat deur die Heilige Gees gelei word en mense wat nie. As ek reg onthou, is dit Wendy wat gesê het, so moeilik om deur die Heilige Gees gelei te word. So moeilik om in krisis die regte goed te doen. Hoekom? Because we want the easy way out. Ek het al 'n paar keer, kyk as ek nou besig raak, dan ek kry sulke honger aan my. Ek is nie regtig honger nie, ek is net lus. Wie van julle weet wat beteken daar? Wie weet daar's 'n verskil tussen lus en honger? Is daar ietsie? In my huis is die gesegde, Gerard, is daar nie ietsie nie. Ietsie beteken something to put in my mouth. Nee. Nou moet ek myself dissiplineer. Nou het ek vir myself 'n nuwe vraag gevra. As ek nou opstaan en ek is lus vir ietsie, nee, en ek loop kom bys toe, dan vra ek vir myself, wil jy 'n appel hê of wil jy nie? Jy moet nie vra wat is hier om te eet nie, because I'm going to find something that is sweet and full of carbohydrates. I'm going to find that. So change the question. Wil jy 'n appel hê of wil jy nie? Dan kyk ek die appels en draai ek om en gaan ek terug kantoor toe, dan werk ek maar net verder. Difficulties, the church were persecuted. There was conflict, Acts 15, between the Jews and the Gentiles. They all get saved, Hermanus, en nou is hulle by daai mislike plek. Die Jode sê, julle klomp heiden Christene moet gesircumcised word. Die heidene sê vir die Jode, ons gaan nie julle customs doen nie. Nou is daar 'n konflik. Almal is believers, but the Jews and the Gentiles are fighting, should we be circumcised or shouldn't we? They had a difficulty. They had to deal in Acts 15 with a church that was in conflict about something stupid like circumcision. There was opposition from the pagans. Acts 19, julle onthou daai storie wat hulle vergadering roep en sê, luister, hierdie ouens is nou besig om met ons idol trade te interfeer. Kom ons, en julle onthou daai preek, ek het dit gedoen uit Handelinge nie, it's always about the money. Follow the money trail. Die evangelie word verwerp, in Handelinge 13 sê die Jode net eenvoudig vir die disippels, ons wil niks weet van hierdie Jesus nie. Hoor hierdie een, hulle sit, as jy nou na die realiteite kyk van die Handelinge, sit hulle met 'n ding, onder andere, in Handelinge 5, julle onthou hulle het alles gemeenskaplik besit, want daar was ouens wat in exile was, hulle was gedisown van hulle Joodse families, paas het hulle weggejaag, hulle het nie blyplek nie, hulle het nie kos nie. Die agreement is, en is nie 'n model vir sosialisme nie, dis eenvoudig net die tyd het dit demand, dat hulle moes kyk na mekaar, en dis die maklikste oplossing, kom ons verkoop alles, en die woord sê, hulle het alles gemeenskaplik besit. The demand of the time was that you just have to take care of one another. En binne in hierdie revival environment, kom Ananias en Safira, en hulle bring net, en die Heilige Gees gee vir die apostels onderskeiding, en sê, en hy sê, ja, en hy word gekonfronteer met hierdie woorde, hoekom het jy vir die Heilige Gees gelieg? It's amazing, daai tyd het die kerk, was hulle gekonfronteer met hierdie realiteit, dat in hierdie revival environment is daar mense wat vir Heilige Gees lieg. Weet jy wat? Niks het verander nie. Niks het verander nie. Ons sit nog steeds in vandag se tyd, kerkmense, mooi mense, nice mense, en dan
true to Jesus and to the simple gospel of His grace. Dit was nie net opportunities nie, daar was nie net uitdagings nie, daar was aksie ook. Kom ek lees vir jou wat in hierdie is sommer net so broad strokes wat gebeur. As jy notas maak, jy kan 'n fotootjie kom neem van hierdie. Handelinge 2 preek hulle. Handelinge 3 maak hulle gesond. Handelinge 16 doop hulle mense. Handelinge 4 het hulle prayer meeting. Handelinge 4 word hulle gepersecute, maar dit sit hulle in daai plek waar hulle besluit neem en sê, ons gaan net die evangelie laat loop. Ons gaan nou nie laat 500 van ons op een plek gearresteer word nie. Ons gaan verdeel in kleiner strategiese lokale groepies en ons gaan net die evangelie voete gee. Wat 'n strategie. In Handelinge 13 wys dit hoe hulle kerke geplant het. Handelinge 15 word konflik opgelos. Hulle sit aanhoudend net by daai plek waar hulle gekonfronteer word met wat wil ons, wat het ons en waartoe moet ons gaan en wat moet ons doen om hierby uit te kom. Tipiese, what do you want? Jy kies nie jou omstandighede nie. Maar jy het 'n keuse. Binne in jou omstandighede het jy 'n keuse. Jy kan nie die lewe se uitdagings vermy nie. Maar jy kan elke situasie wat jy vandag na kyk in jou lewe en sê ek het hierdie ding om mee te deel, kan jy met confidence instap en sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Daar's soveel ouens in hierdie gehoor, waar ons in 'n groter of minder mate in hulle lewe, wanneer hulle by kruispaaie was, dalk praat ek nou van, daar's baie van, kan hulle so point, ek gaan nou diskreet wees en dit nie doen. Baie mense wat by moeilike situasies was, maar gesels ons bid, huil saam, vertrou God saam, maak keuses, doen, dan weet ons nie altyd met guarantees, that was the right thing nie. Maar dan sit jy vanmôre hier, en ek kyk na jou, en ek onthou so 'n bietjie van die uitdagings, maar ek kan na jou kyk en ek weet, die Here het jou gehelp. Life happened, but God helped you. Die realiteit is amper elkeen in hierdie gehoor. Het ek in die naby, medium, langtermyn verlede, was ek deel van tye van jou lewe? Ek sê baie keer, ek wens ek kan mense so 'n wat toe draai. Dat die bad goed net nie gebeur nie. Ek kyk na die opportunities, ek kyk na die potensiaal in lewens. Ja, en daai goed excite my. Is dit nie amazing net as jy na iemand kyk en jy sien karakter, jy sien charisma, jy sien 'n liefde vir die lewe, en dan, dit excite my. Julle ook? And then life happens. En baie keer kyk ek na daai life happens met anxiety, met faith, met oh God, just help them pull through. I have looked at families and said, oh God, don't let that son of them die. And then God comes through. Hy kyk na 'n koppel en sê, Here, moet net nie dat die huwelik uit mekaar uitval nie. In that crisis, because there's opportunity, there's the prospects of a great life. And they choose, and they walk with God.
And the result is, they conquer. Want dis die lewe. Eenvoudig. Jy kan droom, jy kan word, jy kan groei. Daar's krisisse, maar jy het daai voorreg. How am I going to respond? Am I going to respond in faith and say, Lord, I put my trust in you again, and again, and again, and again. Ja. Ek sien 'n Handelinge kerk wat na opportunities gekyk het, na die difficulties gekyk het, en na die klein bietjie effort wat hulle moes maak. En hulle het gesê vir hulle self, it goes without saying, as jy net sien wat daar gebeur, sê hulle net vir hulle self, it's worth it. It's worth it. Let's just do what we have to do. Kom ek vat jou gou weer terug na jou eie lewe toe vir 'n oomblik. Waaroor droom jy? Waaroor dink jy? Hoe wil jy hê met jou lewe oor 5 jaar of 10 jaar lyk? Ek praat met die regte audience, né? Dis nog ouens wat droom oor môre en oor môre. Waartoe wil jy gaan? Wat wil jy doen? Hoe moet jou lewe oor 10 jaar lyk? Dis die goed wat ons laat aangaan. Anders raak ek net stak in hier en nou, en ja, dan raak die lewe 'n grind. So waartoe wil jy gaan? Eerste vraag. Tweede vraag. Wat se uitdagings het jy nou? If there's difficult things, I always have to ask myself this question. What part did I play in this difficult situation? Ek weet ek gaan dit nou nie vir julle vra nie, want julle doen nie sulke goed nie, né? Julle kry mos nie julleself in 'n situasie en dan sê, ag Here, wat het ek nou gedoen nie? Is waar, né? Ag, julle is wonderlik. Ek wil asseblief net saam met almal van julle in die volgende week koffie. Ek gaan my notaboek saam kry. Julle moet asseblief vir my leer hoe om dit te doen. Because I look at where I want to go. I look at the difficulties. I see the part that I played in all the things that I created. En dan moet ek sê, ag Here, help my net anders doen, beter doen. Maar dan is daar goed wat ek moet doen ook. As goed wat ek moet doen. Kan ons 'n oomblik net eenvoudig reguit wees oor ons geestelike lewe. Moenie vir my sê jy wil die Here faithfully dien vir die res van jou lewe. Maar ek sien nie commitment aan God in jou lewe nie. Really? Wat is daai gesegde? We want different results, but we keep on doing the same old things. No, werk net nie so nie. Dit werk net nie so nie. In jou werk, in jou familie, in jou geestelike lewe, this is the universal principle. If you feed that area, you will excel. There will be growth. There will be growth. So, op daai punt, what will you choose today? Wow. Ja. Het iemand getel hoeveel happies hierso? Ek glo in balans. Kom ons bid. Here, ons lewens is so vol keuses. Elkeen in hierdie plek se lewe is so vol lekker van daai nat, sappige, bittersweet appel. Hy moments waar ons die regtig goed gedoen het en die gevolge was wonderlik en mooi en godly. Die Handelinge kerk het ook sulke oomblikke gehad. Paulus en Silas kon ook kies
Hoe gaan hulle reageer binne in die tronk? They chose to worship, they chose to pray. And heaven broke through in their circumstances. There were the times, Lord, when the church looked at the scene while Stephen was being stoned. And many said, "Where is God now?" Where is God now? Lord, I pray for my friends this morning that you will, by your Spirit, enable us to assess, to dream, to choose, and to act in line with your purpose, your plan, through your Spirit over every area of our lives. I want to take a moment for repentance as we are together. Terwyl jy saam met my sit, as daar goed in jou lewe is, wil jy sê, Here, ek het hier verkeerd gedroom, gedink en opgetree en gedoen. Hier is 'n opportunity net vir jou om net te sê, Lord, help me to correct those things. Ons raak nou nie in 'n snaakse geestelike rat nie, dis so eenvoudig soos, jy sit net daar waar jy is en jy sê, Here, ek het hier opgemes, ek vra dat jy my genade sal gee, dat jy my sal vergewe en sal vryspreek hiervan en dat jy my sal help as daar consequences is. Lord, help me to deal with the consequences of those decisions. And then just come back into that place of liberty, that place of boldness where you can trust God. He's your Father. Dis jou pa. Jy kan nie wegkruip as jy droog gemaak het nie. Dis eenvoudig soos, Here, hier is ek. Lord, I messed up. Religion says, if you mess up, run away from God. Relationship says, if you messed up, run to your Father. Come on, simple truth. Religion sê hardloop weg, kruip weg van God af. Vir die ouens aanlyn, as jy vandag wegkruip van God omdat jy voel jy het opgemes, don't let religion keep you in bondage. Get out of that nonsense. God is waiting with open arms for you, prodigal, to set things straight and to get back on track with His plan and His purpose. And Lord, then thank you for grace. Grace to dream new. Grace to dream again about the future. Grace that will enable us to walk in and do the things that you have destined for us. I pray that every man and woman would walk out of this place with a new resolve. I'm going to live a life that is joyful, full of grace, full of kindness, full of the good things of life, but also aligned with every thought that God has over me. Want hy dans oor jou met gejubel. Hy swyg in sy liefde. Hy dans oor jou met gejubel en hy swyg in sy liefde. He looks at you with silent satisfaction and he spins around with intense motion because you are still the apple of his eye. I bless you in Jesus' name. Amen.